Rwanda. Umuryango nyakwigendera Asina Paul Rwigara uhanganye n'umujyi wa Kigali mu manza z'amahugu ku kibanza cyabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ntacyo bahuguje, naho kwa Rwigara bo barasaba amafaranga miliyari imwe y'amanyarwanda ku kibanza cyabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Uwo mutungo utimukanwa mu mujyi wa Kigali uburana n'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara ni ikibanza giherereye ahazwi nko mu Kiyovu Peyaje kiri ku ihuriro ry'imihanda. Ni ikibanza cyubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ya RSSB. Abo kwa Rwigara bavuga ko mu 2003 umujyi wa Kigali wahaye Rwigara ubutaka ariko umusaba kwimura bari baburiho abanje kubishyura. Abahagarariye umujyi wa Kigali barimo umunyamategeko Liliane Gahongayire bavuga ko Rwigara atabashije kubahiriza amasezerano yari yagiranye n'umujyi wa Kigali yo kwimura bari kuri ubwo butaka, biba ngombwa ko bwegurirwa ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ya RSSB. Abo banyamategeko bavuga ko Rwigara yari amaze kwishyura abaturage miliyoni 6 z'amafaranga gusa, bityo ko ari umujyi wa Kigali wagombye kubumusubiza. Umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko ayo mafaranga miliyoni 6 yabazwe n'umujyi wa Kigali, akavuga ko atari wo kubaza ibimenyetso. Yemeza ko ku ruhande rwa Rwigara berekanye intonde z'abaturage bimuwe n'amafaranga babishyuye. Yavuze ko izo miliyoni 6 zivugwa n'umujyi wa Kigali zateshejwe agaciro mu rundi rubanza. Uyu munyamategeko akavuga ko naho umujyi wa Kigali wandikiye Rwigara umugaragariza ko yananiwe kwimura abaturage ngo bigaragare nk'ikimenyetso ku kiburanwa. Agakomeza kuvuga ko aho igorofa z'ikigo RSSB zubatse hose hari ubuso bwa Rwigara. Mu mvugo ibumbatiye kutishima, Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera afata inyubako za RSSB akazibona nk'ibizu bireshya naho bwagakereye bubatse mu kibanza cyabo. Avuga ko Rwigara amaze kuhimura abaturage umujyi wa Kigali wamubwiye ko uhashaka ukahashyira ibindi bikorwa. Avuga ko Rwigara yabasabye kumusubiza amafaranga yishyuye yimura abaturage nayo yishyuye umugenagaciro. Avuga ko mu magambo ye umujyi wa gunyiye sheke ya miliyoni 6 z'amafaranga nawe arayibasubiza. Imanza zitangira ubwo. Umujyi wa Kigali urasobanura ko hari n'abaturage bari batuye muri ubwo butaka bagiye bagirana ibibazo no kwa Rwigara kandi ko biteguye kubitangaho ubuhamya. Uvuga ko ikibanza cyari gifite nimero 5860 kiza guhinduka ikibanza nimero 109 cyari cy'uwitwa Claver Kayihura. Umujyi wa Kigali uvuga ko kwa Rwigara bakoresheje igenagaciro ku kibanza 5860 kitari cyo. Ukavuga ko hari ibaruwa yo mu 2009 Rwigara yanditse mbere yo gupfa yemeza ko atari yararangije kwimura abaturage. Icyakora umujyi wa Kigali ntiwabashije kugaragariza urukiko niba ikibanza nimero 5860 kwa Rwigara baregera cyarabayeho cyangwa kitarabayeho. Umugore wa nyakwigendera Adeline Rwigara we agakomeza gutsemba akavuga ko iyo baruwa itabayeho. Imbere umucamanza yavuze ko igihe ubutegetsi bwabatwariraga uruganda rw'itabi n'igihe we n'abana bari baboheye iwabo mu gipangu babasahuye inyandiko bari batunze zose bakagenda bakiyuzurizaho ibyo bishakiye. Agasaba ko bagaragaza umwimerere w'iyo baruwa. Umujyi wa Kigali ukavuga ko wayegejeje ku rukiko mu mwimerere wayo. Adeline Rwigara avuga ko ibyakozwe ari ibyo yise ikinyoma cyangwa se itekinika, kuko yemeza ko Rwigara yari yarimuye abaturage ku kiguzi gisaga miliyoni 400 z'amafaranga. Atumbereye abanyamategeko bahagarariye umujyi wa Kigali yabatungaga ikiganza ati ndabatumye mugende mubwire bene wanyu ko ibyo bakoze batwibye kandi bizwi. Imyitwarire yazamuye amarangamutima ko bari mu rukiko bagasekera icyarimwe mu majwi yo hasi. Urukiko rwamwibukije ko nta wundi agomba gutuma uretse umucamanza ukuriye inteko iburanisha. Yavuze ko nubwo atibuka neza itariki umugabo we yatsindiyeho umujyi wa Kigali ku rwego rwa mbere byamubereye intandaro yo kwitwa ziri imitungo ye. Mu 2013 Rwigara yari yatsinze umujyi wa Kigali mu izina ry'akarere ka Nyarugenge utegekwa kwishyura amafaranga akabakaba muri miliyari 1. Yarakubiyemo ayo yishyuye abaturage ndetse nayo umugenagaciro. Ibyo umujyi wa Kigali wanze gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko bakomeza kuzurungutana na magingo aya. Asina Paul Rwigara yapfuye mu 2015. Ubutegetsi buvuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we uvuga ko bwamwivuganye. Urukiko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Eric Bagirubusa urakoze kuri iyo nkuru. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Muri raporo zawo za buri mwaka zitandukanye, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko indwara zandura ziri mu za mbere zihitana abantu benshi. Zo nizo mu nda zifashe gute mu Burundi, cyane cyane mu bitaro byigenga Bomarek n'ibya Roi Khaled byombi bikorera i Bujumbura. Mugenzi wacu Frederic Nkurikije abiganiraho na muganga Theodore niyo nkuru, umuhanga mu ndwara zandura n'izifatira mu nda, avurira muri bya bitaro byombi. Ibyo bitaro nizo zatanguye mwaka 2010. Nk'uko mubizi aha mu Burundi haracyari ibitaro bike
cyane cyane haracyari novuga abaganga bake uravye ingwara ziri mu Burundi, nico gituma ivyo bitaro babishyizeho abantu bagiye hamwe babishiraho kugira ngo bafashe leta kuvura abantu. Hanyuma ibyo bitaro byarafashe cyane mu bintu bitari bike. Hanyuma iki kiza kije cya COVID-19 cyarafashe cyane kuko cyabaye mu bitaro muvuga yuko byafashe inzira ya mbere kugira ngo bakire abarwayi babavure bagire uko bashoboye kugira ngo hafi abantu bakeya cyane havugwa abantu benshi, niko navuga yuko ibyo bitaro byakoze cyane mu bwo buryo. Iyi ndwara ikiza cya COVID-19 turakigaruka ko ariko nashaka cyane mumaze mutubwire iyo abantu benshi bumvise indwara zandukira bumva nk'indwara nka zibiri gusa, nagomba mutubwire amajambo make indwara zandukira zibonekeza cyane mu Burundi ni nk'izi. Indwara zandukira mu Burundi nubwo ariko no muri Afurika ni nyinshi cyane kandi gushika nizo zica kurusha izindi ndwara, naho utari gukunda indwara izo zindi nziza. Hano novuga nta myaka ya mbere imyaka 1960 igituntu cyabaye mu ndwara novuga cyane mu ndwara za mbere byatangwe kuduga mu Burundi. hanyuma icyo gituntu cyatumye cyane n'abantu bagiye mu gisagara bakatangura kubana hamwe, kubana nabi mu nzu zimeze nabi no mu buryo butashemeye cyane. hanyuma indwara ya kabiri kandi yarushika ya mbere mu myaka yakurikira ni malariya mu Burundi. Kera bayisanga mu bice by'imbo cyane no mu Buyogoma. hanyuma uko imyaka yagira iragenda 1980 iraduga ija mu misozi yo hagati mu ntara zo hagati y'igihugu, Igitega, Ngozi, Muramvya. hanyuma novuga ko ari indwara ubu ikwiye mu gihugu cose. hanyuma ni indwara cyane ikari abantu bakiri bato batarashika mu myaka 5 naho n'abakuze bayandura kandi ikamera nabi cyane. hanyuma indwara ya gatatu mudandukira nubwo yuko cyabaye kiza gikomeye naho kiza kiragenda kikarugaruka n'amacine n'ikorera. korera yatangwe mu Burundi no mwaka wa 1978 ntashika mu Burundi, naho nyine itangura mu bisagara by'imbo, Bujumbura, Gihanga, mu Rumonge, kandi ziragenda igaruka. hanyuma igatuma cyane n'ingene abantu babaho nabi, n'ingene banywa amazi mabi, n'ingene ibintu byose bitashemeye cyane mu ntara zimwe no mu bice bimwe by'ibisagara byo mu Burundi. hanyuma ikindi kiza cyaje gikomeye ni umugera wa sida muri 1980. murazi nuko abarundi hagwa abarundi benshi baragwara, harapfa abantu batari bake. hanyuma imigambi yo kuvura umugera wa sida yatanguye nuvuga kare, naho atakintu kinini naho atakintu bavuga yuko yashitse ko n'ingoga barigishije, ariko murazi ko inyigisho kugira ngo abantu bahindure ingene bigenza bigoye. twagiye kugira agahengwe novuga muri 1990 bitangwe kuronka imiti imiti ivura abantu. iyo miti yaratumye abapfa baba bake, abagwara baba bake, kandi n'abandi baba bake, kuko umuntu afashe imiti akayifata neza ntasubira kwandura. tubaye turafatira kuri izi ndwara zandukira mu dushikije nka zine. nashaka ubwa mbere na mbere imbere yuko tuja no kuzindi harimo n'ikiza ca COVID, nashaka mutubwire indwara ku ndwara gituntu. iyo ndwara turazi ko yagisibije cyane gose mu myaka ekayo mu ntango nkuko mwabivuze. ubu iyo ndwara ifashe gute mwihweje abagwayi baza mu bitaro byanyu? sinofata abaza mu bitaro n'ubwo mu Burundi biracari indwara ikomeye cyane.
ifata abantu batari bake ariko novuga iciza cyaho ni uko kuyipima basigaye bayipima mu bice byose by'igihugu mu masanzu sante nka yose barashobora gupima igituntu kandi imiti iriho ya gusa ariko nahiriho ya gusa naho bayipima igituntu n'ikintu rimwe na rimwe bikigoye gutora ntamuna nta mu kwitara kuri bumereke no kuri hakarere mu nkore kwari turonka abantu baciye mu bindi bitaro byagoye ko bayitora kuko badakorora ko barashaka kudakorora hanyuma icyo novuga abantu bamenya ko umuntu afite umucano indwi zitatu indwi zine naho iyo atakorora yibaze ko ashobora kuba ari igituntu yibaze ko n'abaganga bakwiye kubimenyera umuriro umuntu agira umuriro indwi zitatu indwi zitanu kenshi na kenshi ni igituntu bari bakirondera kuvuga rero yuko novuga yuko ari indwara ikiriho bafata imigambi ariko ikigoye rimwe na rimwe gupima ikigoye rimwe na rimwe kuko abaganga batababimbere muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga turafise umunywanyi Vianney Nizigimana muriwe neza ndabumva muri hega Vianney Nizigimana neza ndi muri Bujumbura komine Kabezi zone ya Mubone ni vyiza cyane rwose turi kumwe na muganga Theodore Niyongabo akaba yigisha muri kaminuza i Bujumbura akaba akorera mu bitaro Bumerek akaba kandi yari akorera no mu bitaro Wakaleda n'umuhinga mu vyerekeye indwara zandukira murafise ikibazo murafise icyumviro ego mundamukirize arakumva tuga kwijambo hanyuma nashaka kubaza ndavye ibintu by'incanco ndamenyeye bacanca abana hanyuma iyo abana baronse incanco zikwiye babikingiye ntibashobora gufatwa n'izo ndwara ndavuga tetanus n'izindi mugabo ndavye iki kiza cya COVID-19 haravuga incanco hanyuma abantu bacandagwa ariko igitangaje ni uko nabicandagishije usanga bafashwe n'icyo kiza nashaka rero kumenya iyo fenomene ituma abicandagishije bafatwa n'icyo kiza hanyuma nkongera nkabaza ngo mutumire wacu akamaro bifise bicandagisha hanyuma uwicandagishije agafatwa akaremba no gupfa agapfa cyari ikintu nashaka kumubaza murakoze Vianney reka Dr Niyongabo duga ku ijambo guhinyisha kuri ivyo bibazo kugira ngo reka mfate akanya kugira ngo abantu bumve ingene bigenda ntangure ku kintu cya mbere ari indwara yo urazi yuko indwara mu ndwara zandukira hariho uvuga ibintu bibiri hari indwara wandura rimwe gusa igukingira ubuzima bwose ntusubire kwirwara fata akarorero k'irya ndwara y'igitigu bavuga hepatite B cyangwa hepatite C uyirwara rimwe mu buzima uyikize igukingira ubuzima bwawe bwose ntusubira kwirwara hariho n'izindi ndwara urwara ntigukingire cyangwa ikagukingira akanya gatonya cyane mfate akarorero k'indwara muzi korera uyirwaye haheze amezi 3 ntibikukingira nawe urashobora gusubira kwirwara ni ukuvuga yuko iyo ndwara igukingira umwanya mutonya cyane nufata nka gripe ya 3 uyirwaye iragukingira amezi menshi kurusha ariko mwaka dushika umuganga Theodore Niyonkuru twongeye kumushimira kuri kiganiro nshuti mwarimo duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije mbashimiye mwese ko mwahisemo ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro no makuru twabagejejeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma nshimiye engineer na Nadia Taha badufashije mugire mwese umugoroba